iti masakbayan. Diyak kayat ti agtatakaw a babaunen. Diyak kayat tinakusit, kan diyak kayat ti sadot. Wen, madam. Kan diyak pay kayat tinarawat a babaunen. Madam? Nalawag ka di kan ka tinangag mo. Wen, madam. Sika ti sumukat ka ni Bakat Linda, gaputa dinan kabailan ti trabaho. Ag tinulong kayo ka ni Angie ti trabaho di ti balay. Tati kayat ko, nadalos amin asuli ti balay. Nalawag ka di. Wen, madam. No adda madadaal mo agamit di ti balay, ikisay ko iti sweldom. Nalawag? Wen, madam. Nalaing kamat gayam nga agluto, Felisa. Naimas day tasidaan alinuto. Sigurado ang magustuhan dagiti amo tayo. Asino tinangisurukan kay ti panagluto, Felisa, balasang ka. Day di nanang ko, nana. Isuda iti day di tatang ko. Dayde, kayat mo asawan. Pimusayan dagiti dadakkel mo. Kasta nga rot, nana. Nagsinnaruno da apimusay. Kasta gayam. Agmay-may sa kagayam, friend. Wen, Angie. Ala, anya nga rod. Kasta talaga ti bihag balasang ko. Agturong tayo amin dita. Nana. Ala, awan sa bali nga aramidem ita. No diti agor noong. Para iti masakbayam balasang ko. Wen, nana. Dito'y tapay laang paraangan, Angie. Kadwaan nak dito'y tagpaangin ta. Wan, Felisa. Ay, oray siyak. Saan nakpay ang makaturog? Ay na, nagmayat ti puloy ti angin ita ah. Wen nga rot. Ha? Sir? Nangigak iti naman tayo at siya. At to'y, sagagay sa tayo. Ay, thank you, sir. Agyaman kami, sir. Diyak makaturog. Iswa rumuharak kumaitay. Ang nakita kayo mat dito'y. Iswa nagtimplak iti inuman tayo. Naimas, sir. Agi-istorya tayo man kidi. Kaya't ko maamuhan ti may papahan iti biyag yun. Ay, no siyak, sir. Ay, nakurapay laong ti panagbiag me. Kat, siyak ti katulungan tananang kuntatang ko para iti panagadal dagiti dua akakabsat ko. Sika ka diti inauna? Ay, uwan, sir. Kasta talaga nagiti inauna. Isudan ti agsakripisyo para kadagiti kakabsat na. Kat nagasat dagiti kakabsat mo, gaputan na saya at kaakabsat na. Uray kayat ko ti agadal. Angam, iso dalatan at ti ipang pangrunak, sir. Nasaya at kaakabsat, Angie. Sikangin mat, Felisa. Anya mo ti kasasad mo iti biyag. Agmay-may sa akon iti daytoy abiyag, sir. Kat pagyamanak laangan, tanaawatak diti balayo kas babaunan. Agmay sakan nagbibiyag? Adak iti second year college, iti pimusay ni nanang. Iti day tamat la atawan. Pimusay mat ni tatang. Kasta gayam. Iti damo ang nagpaayak ababaunan. Kaya't nakagundawayan ti amok alalaki. Ngam nakatarayak. Saan ako na nagsubli ijay. Aging ka, anaawatak diti balayo. Nagloko mat day tang amo mon. Anya tinagan na. Tanasken ang maikan iti leksyon. Saanan, sir? Bayan yun. Saan na bale? Tawan dakas ang napasamak kanya. Sigurado ka? Wen, sir. Ti pagyamanak laangan iti apo. Awan dakas ang napasamak kanya. Ay na. Agyaman ak. Makaturog ak matlaangan. O sige, maturog kan. Kandi kan natagari. Tamasinga ni Nana Linda. Itay pa'y anasingaak. Ha? Nana? Di ka pa'y lagayam nakaturog? Nalukag ak itay simrek kayo.
Pasensya kayo, nana. Alam maturog tayo, tamasa pa tayo pa'y nga agriing inton bigat. Wan, nana. Bakat Linda, kaano ka pumanaw? Ha, Carla, madamati armusar. Mabalin ka diya sana day tatisa sa wumitisang utilamisan. ita lang amin analagip ko, iso dinamag ko. Kan may sa apay nga agikat ni Linda. Kaya patiksa pa'y matngagtrabaho. Ay, diyak kayat anti bakat ababaunan. Iso nga rod anangalak iti kasukat na. Iso ni Felisa. Saan ka pumanaw dito'y, Linda? Siya kon timakamu iti sweldo. Senyor, Ha, Da kayo amin ababaunan dito'y balay. Manipod ita. Siya kon timang ted iti sweldo yun. anya ti kayat mo asawan iti nasaum itay? Asi ka ti makaamo iti sweldo dagiti babaunan, Flavio. Uwin, siya kon. Iti anya aga po. Basta siya kon. Awan ka di pa nagtalat mo kanyak. Nasaw kanyak ni Angie, adi mo kanuit ite ti usto asweldo da. Nang runa pa'y nga rod, tagpapaadal mo at iti kakabsat na. Anya? Laglagi pam, ano awan da babaunan, awan ti katulungan tayo ditoy. Tasika, awan ti among aramiden, nudi ti mapanaglang ay. Kasano? Di mo mo't kayat at tumulong ak iti negosyo. Gapo tadyak magustuhan ti ugalim. Kanayon mo nga ungtan dagiti empleyado nga oreawan mading araramiden da. Dayta ka di atalaga ti rason? Wano, adakit di mat relasyon nyo iti sekretarim. Aniya? Ay, bakit kan? Agbalbaliw kan para iti masakbayam. Masakbayak? Anya masakbayak? Kat nasaliwanwan mo tibiyag ko. Ijay langit. Ada ka di masakbayam nga guruuray ijay. Anya? No nasaya at ti aramid mo dito irabaw ti daga. Sigurado, nasaya at mo ti masakbayam ijay langit. Ang no awan ti panagbalbaliw mo dito irabaw ti daga. Sigurado asaan nga ijay paraiso ti Diyos ti pagnaedam iti masakbayan. Anya? Isungag balbaliw kan, Carla. Naimbag man, takabaulan nyo, ti agisursur iti lako yo, nana? Wan, balasang ko. Sana bale, tamag-atang mo't amin. Kan, presko, dagiti lako yo. Pudno day takunam, balasang ko. Oh, adto'y ti ikan aginatang yo, babalasang. Ay, adto'y mattibayad mi, nana. Agyamanak. Naimbag lakit din, tada kayo latta ti mangbusat iti lakok. Swerte, ti busat yaw. Talaga, nana? Wan, babalasang. Ano kasta? Umay kayo lata dito eh. Tagumatang kami iti lako yo, nana. Apay ka di akanayon kayo agumatang itilako da jabakat kat nakangingina. Kasla kwartayo ti gatgatang yo ah. Ngamin, madam, kayat mi at tulungan ni Nana Dominga. Iso agumat gatang kami itilako na. Ngamin, presko dagitilako na. Ngamin, numapan kami pala ija palengke. Iso pala taktak me. Ngamin... Somardang kan, Angie. Mangrugi ka man ako nakon. Nasken nga ibinsa-binsak, madam. Tapno maawatan niyo. Taan niya ti kayat mo asawan? Saan na ka makaaw-awat? Winmat, madam? Anya ti kunam? Ay, tikunak, madam. Ay, nagpintas ka. Iso adi kan agungot pa'y tapno saan nga agkurat-rat tarupam. Anya? Ay, sige madam tain naktulungan ni Felisa ije kusina. Ilutom mi man ti ginatang mi nga ikan. Sinigang. Ay, jak kayat ti... Pep. Naimas ti lutuan mi madam. Di kan kumuntra.
Apay adi mo ngamin inuray ni madam amang ibaga iti kayat na aluto ti ikan. Kinatsin ko idi agsasao. Diyak kayatin adeng ganti ibaga na pa, friend. Anya akinats in. Di na pa'y pinalpas ti ibagbaga na, ngam nagsawa kon. Aha, kasta? Ngam apay adi mo pa'y danggan ti ibaga na. Kasanumat ngamin. No naluton ti kayat na, pagamuam taagungat. Arumbang ka no asaan akas jay ti linuto mi. Tadi nagayam kayat. Anya? Iso adjakon kayat adenggen no anya ti kayat na aluto. No anya ti lutuan ta, ison ati si daan na. Ngam no di na kayat, di saan laang. Agluto iti si daan na. Sigurado pagsasawan na ka manan. Wano kabilan na ka. Jakmot itulok akabilan nak Ala, agluto tantap no malpasan. Dito'y ang mga Sir Hubert kan senyor. Isong agawaan tati agluto. Wan, Felisa. Kumusta ka, Sinsin? Itala si marungkar ka dito opisina. Uwan ka sinsin. Takayat ko kung mga agbakasyon ta. Nabayagan, tay naudi pa nagbakasyon ta. Sa dino ko ma? Ijay laon yun Iti ayan ti kabagyan tayo ijay. Okay, ibagam no ka tagbakasyon ta. Ken nasaya no isurot ta dagiti babaunan iji balay. Tapno adagluto iti kananta. Nasken ka di pay. Agad na? Ay, saan ka kadi ang makabakasyon, nga awan katulong akadwam? Awin na, kasano ta makarelax, muawan mo't katulungan ta. Naimbag ko no nagpipintas dagiti isurot mo akatulong. Uy, nagpipintas da. Di namat kahit asawan, apagay ayamam ida. Alang nga rod, agbakasyon tayo. Sige, iyo. Awan mo nakititaytan. Isurot mo daan, Chicken Felisa. Tapno makaaliwak sa idamet. Naglalaingan dagita babaunan. Mama, kasapulak ida. Asino ti agluto iti kanan mi kani kasinsin Frank. Nujak ida isurot. Ha! Nukas na nga rod. Nas ka na makisayan ti swelduda. Tasaan mo't adito'y balay ti pagtrabahuan da. Ay, unay kan, Carla. Talagang awan ti panagbalbaliw mo. Kasanunto nga tati masakbayam sa dilangit. Day tamanan ti ibagam. Mama, no kayat yo. Sumurot kayo mat iti panagbakasyon mi. Agaliwaksay kayo mat. Anya? Ha! Saanan? Ado ti pagnakita. Ala, iho, agbakasyon kay lata. Kaya't isurot mo daan, Chicken Felisa. Tapno makaliwaksay daman. Naisagana kung dagiti itugot mo akawas, Sir Hubert. Nasayat. Da kayo kani Anjing ay. Naisagana yung tirumbang nga itugot yo. Wan, sir. O sige, urayan tayo ni Frank. Tajay van nati aramatan tayo. Isulaki din naitan. Ala, agsagana kayon, Felisa. Wan, sir. Hay, dagiti agraraman na babae. Simurot nakit din ka ni Hubert. Adan sakit ti panggap da nga agpaaram ka dagiti agkasinsin. Madam, Ha! Gamsan da nga agbindot, gaputa jak o manugot. Isuda ababaunan laang. Aha! Saan na mabalin? napintas daan Chicken Felisa, madam. Kang runaan na nasaya at ti ugali da. Saan adakes ti panagpampanunot da. Di mo ida ikalintagan. Makunak anagasat ti lalaki ang makatuluyan daan Chicken Felisa, madam. Gaputa nagagat, naanos, ken managasikaso da. Kaskada kayo, madam. Uray kanayon nyo ida pagsasawan, pagserbyan da kayo lata. Gapo tamasusulduan da. Sa bale ti ugali daan Chicken Felisa. Numay sa kadakwada ti mamanugang mo. Sigurado ang naragsak kamulaan. Sumardang kan! Awan ka is-askan dagiti bagbagam! Pudnot imbagak, Felisa. Agayatakan ka. Sir, di na ko maangawan iti kasta. Nabita pa'y anagam mo. Kan may sa akla ang ababaunan. Saan ka apilita na mamati kanyak?
Ngam, pangasim ha. Tadi na ko maliklikan. Kaya't kung iparik na ti panagayat ko kan ka. Gustuhan, Sir Hubert. Di ka nagsaupay iti kasta. Ngamin, sa anak matla ang mamati. Tada kayo ababak nang. Naglakayo la apag ang angawan dagiti kas kada kami. Anak ko rapay laang. Anya? Saan na kuman arabakan iti kasta, Sir Hubert? Diyak kayat ang mariribok ti biyag ko. Ada arapaap ko iti biyag. Kat kayat ko aton oyan. Tauray na kurapayak laang. Ikagumaak ti makalpas to iti panag-aadal ko. Nasaya dahi tang arapaap mo. Kahit si dadaan na katumulong kan ka. Tapno matunoy mo dahi ta. Adda nga tamabukal nga ayan-ayat kada Hubert ken Felisa. Papagayam, di uliwayan adenggen tituloy te seryetayo itaalawas anapaulwan. Babaunan, dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti napalabas nakastruck ni Felisa kas babaunan da Hubert. Kat dita nakayawan adagos ken kuana ti baro. Iti maysang aldaw inawis ti kasinsin na nga agbakasyon da kuma. Imanugot ni Hubert ngem nasken nga isurot na dagiti dua a babaunan da. Tapno adda mga sikaso kadakwada. Ngem iti panagbakasyon da, iti igid ti baybay. Impaksa ni Hubert ti marikrik nana ken ni Felisa. Impagarup ni Felisa nga agang angawlaeng ti baro. Itagagayam, denggan ti tuloy ti seryetayo itaalawas anapaulwan. Babaunan, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Saan na kuman arabakan iti kasta, Sir Hubert? Diyak kayat ang mariribok ti biyag ko. Ada arapaap ko iti biyag, kat kayat ko aton uyan. Tauray na kurapayak laang. Ikagumaak ti makalpas iti panagadal ko. Nasaya dahi tang arapaap mo. Kahit si dadaanak at tumulong kan ka. Tapno matunoy mo dahi ta. Sir Hubert, Napudnoakan ka, Felisa. Amin ngayon bagakan ka. Nagtawad iti kaunggak. siyak amay salaang ababaunan. Anak ko rapay, agayat ka kanya. Saan aday ta tinakitakan ka? No di ka ti kinapintas mo. Sir, Ay ayatan ka. Katulungan ka. Tapno makalpas ka iti panagadal mo. Aday ta, Sir Frank. Nakalutotan. Urayan talangan dagiti dua, tamangan tayon ton. Nakita ka nagturong da ijay igit ti baybay. Wen, kasta ti kayat ni Kasinsin Hubert. Ti makapagwayas da kan di Felisa. Anya? Hoy, Sir Frank ah? Anya ti panggap na ni Felisa? Ay, di napadpadasan apagang angawan ti gayam ko. Ta siyak ti makalaban na. Kinapudno na. Agayat ni Kasinsin Hubert ken ni Felisa. Ha? Dayta ti pudno, Angie. Sigurado ka? Ay, amangan no pagay-ayaman na lang ti gayam ko. Saan akas tao ni Hubert? Kinapudno na. Italaeng nga aginteres ni Hubert iti babae. Kasta? Sa bagay, sipod nagpaayak kadakwada, kat awan pa'y nakitak a babae akad kadwana. Wenno impasyar na lakuma ijabalayda. Angie. Ngamno ita, na in loven ni Kasinsin Hubert. Felisa, anya ti inaramid yu kan ni Sir Hubert ija igid ti baybay? nagpagnapag na kami laang. Sigurado ka? Awan ti lips to lips ana pasama? Awan, apay ko mga ag lips to lips kami.
Kat saan kami mat nga agayan ayat? Sa bagay. Awan makunak ka ni Sir Hubert, Felisa. Ang bagay kayo. Hoy, alakid din. Intan ija igit ti baybay. Inta agbabad iti danong ijay. Makikinamat ta iti daluyon. Jack kayat. Oh, apay. Jack kayat tingumisit. Ha? Nurabi inton nga aglangoy ta ijay swimming pool. Ken inton parbangonan ang mapanta aglangoy ijay baybay. At least, awan pa'y init. O sige, sika nga rod ti makaam mo. Madam, ayan dagiti babalasang ang nagpipintas. Apay adamagam kanyak? Asino dagita tattao? Dagiti dua a babalasang a babaunan niyo. Aka na ayon agumatang itilakok. Ay, Jack mo, pumanaw kan. Makasinga ka iti panagpainit ko. Amo, madam, napintas ka kuma, no saan ka akanayon nga agong unget. Kanayon akasla kumilaw dagita matam. Anya, Kat tilangam, kasla Dracula. mangsursuron ka kadi, si ka bakit? Saan? Ibagbagak ti pudno. Kan, aday singasing ko nga aramidam. Tapno ad-adda nga agrup-rupa ka, a Dracula, madam. Mangsursuron ka kadi at talaga? Day takiday mo, nasaysaya at no ipatirad mo, nga ipangato ti ugod na, madam. Iti kasta, agrup-rupa ka, a Dracula. Kumusta dagiti anak mo, Linda? Saan ka di ako namiding at daan-dan iti asawa? Wan, sir. Kumusta damatan? Saan da ka kadingaw awagan tapno kumusta da ka? Aw-awagan dak, sir. Tay lalaki nga anak ko, kat kayat nan nga agawid ak ijay balay da. Tasyak ka naw ti mga awer iti buridek da. Ngam sa anak ngamin akayat tay manugang ko, sir. Idulin na amin amakan, ken kanayon nak apasagidan. Ay, nagalasan ti ugali dahi ta manugang mo. Wan nga road, sir. Kat jay mo't anak ko a babae, kayat na mo't nga agawid ak ijay balay da. Ngam kaskas day adinak kayat tay asawa na. Papakpakanak lakano ijay balay da. Ay, dakas ti ugali dagiti na manugang mo. Kastang agpaiso, sir. Iso nga idi ko na ni Madam Carla, nga ikaten na kaun kas babaon ninyaw. Kat agparikutak no sa dino ti papanak. Pasensya mo ni Carla, takas tsaya talaga ti ugali na. Ay uwan, sir, nairwa makaun. Saan ka pumanaw dito'y balay? Agpaay ka lata babaonan. Saan ka marigatan iti trabaho? Gaputa da Felisa kan Angie akatulungan. Pagtitinulungan nyo ti trabaho. Uwan, sir, kat agyaman nak iti kinaimbagyaw. O niya, Felisa. Ibangan pa dagiti kayat mo aprutas, tagatangan tayo. Daloom amang gakan orange, sir. Angie, huston. Nagadun aprutas dagito ginatang da. Ala, gatangan tayo amin akayat yo. Ibagayo amin na kayat yo. Huston, sir. Adun dagito ginatang yo. Amang ano di tayo maibos. Sayang. Maibos ko. Sika talaga, Angie. Huston, Sir Hubert, Sir Frank. Agsublita yon ije resort. Manon nga aldaw da Hubert ang nagbakasyon, Flavio. Nga maging gaita, awan da pailaan. Bayam, tag-enjoy da. Naglalainganan da kita dwa ababaunan. Taba pandala ang agaliwaksay, kat maswelduan da pay. Pagserbyan damat ni Hubert. Isuda, timangyawa, titikas sa pulan na. Ay, madanagan ak, Flavio. Ang mga numaysa ka dagiti babaunan, timanggargari ka di Hubert. Kat ada mapasamak ka nakwada, sa paikalay sa iti anak ta. Ha! Jak lakit di umanugot. Jak maklo na may salaang ababaunan ti ikalay sa ti anak ko. Awan mabalin mo, no may sa babaunan ti pakaibatugan ti anak ta. Anya kumatdakas na. Ni Angie,
Awan makunakan ko na, tanapinta sa balasang. Adadamanan nga awan makunakan ni Felisa, gaputan na pintas mutlaeng. Diyak kaya ta mapasamak ti pagdandanagak. Igusugos ko ti rupa ti asino man ang maggargari ka ni Hubert. Sir Hubert, doon nga aldaw tayo dito yung resort. Awan ka di ba'y plano yung agawin? Di mo ka di kaya tiagbayag dito eh? Kasanon da Madam Carla. Amang ano saan akabaalan ni Nana Linda ti trabaho iti balayo. Sapay nagdakkelmat nga rod di balayo amalinisan. Talo akad sa aran. Anya? Amang ano nakakaasi ni Nana Linda, akanayon nga ongtan ni Madam. Kanayon na ngamin nga ongtan ni Nana Linda. Gaputa nabuntog ka nung agunggunay. Ala, agawid tayo nga roda ninton parbangon. Wan, sir. Umdasan ti dua aldaw a panagaliwak sa iyo. Sige, sikati matungpal, boss. Sir, pampanunutak lang amin dagiti dadakkel mo. Awan mang plancha iti kawusda. Sapay inaldaw damat nga rut arumuar. Ala, wanen. Agawid tayo niton bigat. Ala, mapantang nga rut iji-igit ti baybay. Ipapastatiag lang oy. Danunan ta, da Angie kan Frank. Sige, sir. Nagmayat na talaga ti agtugtugaw dito igit ti baybay, Sir Frank. Nagmayat abuy-buyaan da ni ti daluyon. When Kayat ko ti makikinamat iti daluyon. Ang mabutengak. Amangan no iguyod nak nga ipan iti tenga. Mabutang ka? When sir. Nangruna, katsakmat nga rod amo ti aglangoy. Ala, umay ka. Kibinan ka, tamapanta iti ayan ti daluyon. Ay, saanan sir? Tsak kayat. Umay ka kit din. Intan, iggamak ti imam, tapno saan kang agbutan. Basta di nakibibatan sir. Wen, di ka agdanag. Siyak ti makaamukan ka. Kitaan da Frank kan Angie. Naginigam da iti ima. Kat makiay-ayam da iti daluyon. Anya di kaya't asawon ti panagigam da iti ima. Nag-holding hands da. Awan mo't dakas na. Kaya't kadi asawon da ita nga isudan. Kasi tinamunak, awan dakas na. Ala, umay ka? Mapanta iti ayan da. Ay, diyak kaya't. Dito yak latan. Sikati mapan. Tabuyaan kayo latan. Mabuti nga kiti daluyon. Kumpet ka kanyak. Tapno mapukaw ti buteng mo. Saan yun, sir? Alakit din. Intan. Sir Hubert, amang ano maibatam ti imak Amang ano yanod na ti daluyon. Di kagdanag. Saan kang ibatan? Ay na! Agbagay kayo matgayam adwa. Sir Hubert, Felisa. Huwag nga rod kasinsin. Agbagay kayo adwa. Ureda kayo ka ni Angie. Agbagay kayo, met. Ayos! Kumusta kayo dita likod? Kasinsin Hubert, Felisa. Uy! Nakasadag ni Felisa iti abagan ni Sir Hubert. Sakat si aarakop mat ni Sir Hubert kan kuana. Kasinsin. Si kaman matiag maneho. Tadita kami man matlikod ka ni Angie. Kita mo kiti panagmanayhom. Wen, sige kasinsin. Enjoy! Nakadanon tayon dito'y balayo, kasinsin. Wen kasinsin. Ala, dumsaag tayon. Sir Frank, dumagas kabiit, tamang isagana kami ka ni Angie iti pagsangwan yung agkasinsin. Agmerinda ka pa, sakbay nga gawid ka. Ay, kasladyak kayat apanawan ni Angie. Si kakit dimot. Kasladitan agkita. Ala, dumsag tayon. Nasaya at mo ta si mangpot kayon. Hoy, da kayo ababaunan. Adaywan nyo dagiti agkasinsin. Madam? Bili ni Sir Hubert, amang isagana kami iti merindaon da iti paraangan. Sakbay nga agawid ni Sir Frank, madam. Ha! Nagpaaram kayon samot kadakwada. Ay, madam. Boyfriend ko ni Frank. Anya!
Agraraman ka talaga, babaunan. Ay, madam, saan asyak tinangaram ka ni Sir Frank, No di kat iso tinangaram kanyak. Agayatak mat kan kwa na. Iso sinong bata kon? Agraraman ka talaga, babaunan. Sika, may kamang iti pamilya da Frank. Amay salaang babaunan. May sa kababaon nga agpaiso, madam. Ngam, napudno, ti panagayat ko ka ni Sir Frank. Tapno amom, pagayayaman na kalaan. Sige, madam. In kami pa iti kusina. Tamang isagana kami iti pagsangwan da Sir Hubert kan Sir Frank. Ala, agawaan nyo. Tama nga numataktakandan nga agururay. Frank, sakbay nga agawid ka, kaya't ka kasarita. Apay ka di, auntie. Pudno ka di, nga adan nagkinaawatan nyo kani Angie. Ha? Kwa, auntie. Ibagam ti pudno, Frank. Kwa. Di kay agdanag, auntie. Tapagay ayamak lang ni Angie. Oh, kunakon ka takas na ti planom. Tidang nga babaunan. Agraraman na talaga. Ipagarup na siguro anapudno kakankwana. Saan, auntie? Pagay ayamak lang ni Angie. Pudno nga ta, apagay ayaman laang ni Frank, ni Angie. Papagayam, di uliwayan adenggan, tituloy te seryetayo itaalawas anapaulwan. Babaunan. Dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Insurat, kan iti direksyon, ni Virgie Paclay. Musika, kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masak Bayan. Ti napalabas, nakapungtot ni Madam Carla, gaputa saan paylaeng asimang patda Hubert, kanda iti babaunan. Manipod iti panagbakasyon da. Amken na nga amangan no agpaaram dagiti babaunan. Kada Hubert ken Frank. Naragsakmet dagiti upat iti panagbakasyon da. Addan nagkinaawatan da Angie ken Frank. Ngem saan pay asinungbatan ni Felisa ni Hubert. No pay madlaw ni Frank. Nagkinaawatan tirik na dagiti dua. Simmang petdan ijay balay da Hubert. Idi kinasarita ni Madam Carla ni Frank. Dinamag na nupudno nga adda nagkinaawatan da ken ni Angie. Papagayam, denggan tituloy te seryetayo itaalawas anapaulwan. Babaunan. Dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Ibagam ti pudno, Frank. Adda ka din nagkinaawatan nyo kani Angie. Kwa, di ka agdanag, auntie. Tapagay ayamak lang ni Angie. Ha? Kunakon kat akas ta ti planom. Tidang nga ababaunan. Agraraman a talaga. Ipagarup na siguro anapudno kakankwana. Saan, auntie? Pagay ayamak lang ni Angie. Kaya't kulapon ka nupudno tinasaw ni Angie nga dan nagkinaawatan nyo. Ngam ko namot nga awan. Ngamin, iti ka nito apudno. Sigurado amaamuan da ito'y dagiti dadakkel mo. Kat sigurado akapungtot na ka. Di kay agdanag, auntie. Saan nakaseryoso ka ni Angie? Talaga apagay ayamak laeng. Kalpasan ti amin. Panawak tumat laeng. Saan ama ikariti may salaang ababaunan ama ikamang iti pamilyayo. Kastamoten iti pamilyami. Day tati kanayon nyo alaglagipan kani Hubert. Nasa Iraq itinangag ko nga imbaga ni Frank ni Madam Carla, Felisa. Anya ti imbagana? Apagay ayaman naklagayam. Dinamag ni Madam Carla ka ni Frank. Nupudno nga da nagkinaawatan mi. Ngam na ko na ni Frank apagay ayaman naklaan.
Nanggag mo akas dati na sa una? Wan, Felisa. Nagsakit matan. Gapo ka dito may saklang nga babaunan. Iso apag ay ayaman naklang ni Frank. Sayang, ti panagayat ko kan kuana. Angie. Diyak kaya na makita pa da tao. Nagbabawi ka na kiinagagkan kuana di igit ti baybay. Tapag ay ayaman naglagayam. Kumusta ti panagbakasyon nyo, iho? Naragsak kami, mama. Naragsak kayo. Adag jay babaunan ti kakadwayo. Naragsak da kadwa, mama. Ken asikaswan da kami anaimbag. Iho, kayat ka palagipan. Ano mga sawa ka? Kaday tay pada tayo abak nang. Diyak kayat ti may salaang ababaunan. Kasanon no may sa babaunan ti kayat ko, mama? Saan nababalin, iho? May babain ti pamilya tayo no babaunan ket din ti pagtinagam. Diyak ipalubos. Awan mabalin nyo no may sa babaunan ti kayat ko. Tinapatig kanyak, ket nasaya ti ugali na. Saan nababalin? Papanawak na gidya ababaunan tapno saan ka mailawan kadakwada. No kasta, pumanawak mo't nga ro dito'y balay. Anya? Wan, mama. Pumanawak mo't dito'y balay. No papanawam dagiti babaunan. Manangal lilaw! Diyak kayatan ti agayat! Uy, di ka man agbalin nga OA dita, Angie. Anya ka di ti pagsangsangitam, Angie balasang ka. Ni Sir Frank, nana. Inanlilaw na lakano ni Angie. Hidakas na. Naging inagak da pa iji-igi ti baybay. Anya, Nangag ko nga na sa una ko ni Madam. Asaan nakapudno nga ay ayatan. Kan pagang angawan naklaang. tinasaya. Agsarita kayo at wabalasang ko. Ta imposible akas ta ti aramidan ni Sir Franken ka. Nasimput day di abaro. Nana. Awagam ni Sir Frank to kasapulan, Angie. Saan? Diyak kayat nga awagan. Kan diyak kayatan amangag ti boses na. Saan ko apat yan ang maaramid ni Sir Franken ka ti kasta, Angie? Di na maaramid ti kasta. Gaputan na singput day di atao. Kaya't ka kasarita itinalapat babaunan. Anya ti ibagayo, Madam. Kaya't ko nga alaamon ti amin abadom. Tapumanaw kan dito'y balay ko. Madam? Ket diyak kayat nga gipulong ka ni Hubert. Ha! Amok, Felisa. Ang gusto ka ni Hubert. Ngam di ka kayat a para iti anak ko. Madam. Isa pumanaw kan dito'y balay ko itamot laang. Tano di ka pala pumanaw. Siya ko na mismo ti mangirwar ka dagiti badom kat iporwak ko di tarwar. Sige, Madam. Pumanawak, itamot laan. Pumanaw kan, Felisa? Sa dino ti papanam? Itindagos ti gayem ko. Ijay pa'y laang ti pagnagdak. Kabayatan ti panagsapol ko iti sabali apang gadak. Nukas na. Sumuro taklangan kan ka. Adamot basit urnong ko. Agnegosyo talaangan. Anya? Wan. Di uray aglako-lako talangan iti merienda nga isursurta. At least, awan amo ta. Bosta ti bagbagita. Awan ti mangbugbog kaw, kan mang tagtagibasit ka data. Angie. Angam, napumanaw ta. Kasanon ni Nana Linda. Saan kan apumanaw, Angie? Awan kadwa ni Nana Linda. Kaasimot. Anya nga tano isurot tamot. Ha? Wanan. Kaasimot. Mangkita tayo langan iti abangan tayo atalo. Angie. Ay, mabit lang Tay nakayaban ni Nana Linda. Adda ijay hardin nga agsibsibog ka dagiti masetas. Ayabak, taagsasarita tayo. Sikay, sumuro taklaangan kada kayaw. Husto ti kunayaw. Agnegosyo tayo laangan.
At damot basit urnong ko ijay bangkaw. Makatulong day jay. Oh, anya ti makunam, Felisa. Umanugutak itinakunan ni Angie, Felisa. Tano panawan nak ditoy. Sigurado akanayon naktumanen abugkawan ni Madam Carla. Di na pa'y kayat ngagmerienda. Di kayat na agtrab-trabaho aklat ta nga uray mabisina. Sige, kasta nga ro ti aramidan tayo. Itamat lang, pumanaw tayon diti balay da Madam Carla. Ngam kasanaw da Sir Hubert kan Sir Flavio. Sapay nasaya at da kada tayo ababaunan. Anya ngay nga rod. Papanawan mo't ngamin ni Madam ni Felisa. Di sumurot nana. Angie, Nana Linda, syaklaangan ti pumanaw. Agbati kayon. Ipagpagapuyo kada Sir Hubert kan Sir Flavio. Saan? Sumurot kami kan ka. Agtitinulong tayo para itipagsayaatan tayo, Felisa. Agpakada akon, Madam. Uray siyak, Madam. Agawid akon ijay lugar may. Anya, Nabayag apanawon ang nagpaayak akas babaunan niyaw. Kat pagyamanak da ita. Naumak mo nga agpapaay diti balayo, Madam. Nang rona, takas kay lalyon akanayon ngagnger-nger. Ngagsapsapol iti sikbaban na. anya. Inkamin, Madam. Nauma kami iti ugalim nga amo. Gaputabak nangkan, ilupit-lupit na kami ababaunan. Alaman, tapumanaw kamin atalaw. Kita man tilaing mo ita tapumanaw kamin. Asino tinagkuna pumanaw kayo adwa? Basta pumanaw kamin. Tadimi kayat ti ugalim, Madam. Ala, intan na. Agur-ura yun ni Felisa. Auntie Carla, ayan da Angie. Apay nga awan da dito'y balayo. Ha, pimanaw dan. Nila ang Felisa ti pinapanaw ko. Ngam simurot mo tandagit ay dua. Ay, makamoda iti biyagda. Auntie, amo ka din ni kasinsin Hubert api manaw da Felisa? Saan? Tadyak imbaga. Kan nakarwaran idi pimanaw dagiti babaunan. Apay nga min api napanaw yo, Auntie. Diyak magustuhan ti kinapasig ni Felisa ka ni Hubert. Amangan no ni kasinsin Hubert tinapasig kan kuana, Auntie. Amok day ta. Iso nga rod a pinapanaw kon. Ngam simurot ket din dagiti duapay ababaunan. Sa dino ka no tinagturungan da, Auntie? Eh, diyak mo! Awanan bibiyang ko! Nga uray pa'y maturog da iti igid ti kalsada! Jack, makontak ti cellphone ni Felisa, kasinsin. Oray siya kasinsin. Jack, makontak ti cellphone ni Angie. Amok la kumaapumanaw da ijay balayo. Tay nayabak la kumaidan ijay balay. Unay mat nga may ni Mama. Hindi na kayat ni Felisa aparakan ka, kasinsin. Day tatiga po na. Saan ani Mama ti masurot? No pakasak ng ti pusok. Sa pulat ni Felisa. Sa pulan ta ida. Kailiw kumutan na makita ni Angie. Sapay ko makita ta ida. Ngam ti parikota. Sa dino, ti pangsarakan ta kadakwada. Adoy ti inuman nyo agatas, Nana Linda. Agyaman nakbalasang ka. Ay, nabara ita panawang. Wing nga rod. Ay, makaikawa lang atalaga, Felisa. Ngamin, nagdakkel abalay di pag nanaudan tayo. Ita, may salangan akwarto. Sakot na barang agpaiso. Inton bigat, intay gumatang iti electric fan. Kan anusan tayon amay salang aseled ti ayan tayo. Pasensya kayon tanain ayo nakada kayo. Agbalinak adagan sa inyo. Di kay agsao iti kasta, Nana Linda. Imbilang da kayon nga ina. Isu asaan da kayo abaybayan. No kumatawel ka iti pagtaengan dagiti anak kao. Di ko mga kumakadakwada. Kasanumot ngamin, Nana. Awan asi dagiti manugang yo. Kat dagiti amat anak yo. Paiturayan damot ka dagiti asawa da. Un nga rod, Angie. Ala, saan nabalin, Nana? Adda kami mat ka ni Angie amang ipatpatag kada kayo.
Saan da kayo abaybayan? Sapay kuma, tagbiagak pa'y itinaunday. Tapno makitak pa'y tagbalin nga apukok kada kayo. Ah, Angie! Anda ka di parikot? Kailiw po ngamin ni Sir Frank. Ngam, saan magaya manapudno ti panagayat na kanyag. amok, Angie. Ay ayatan na ka ni Sir Frank. Saan ababaero day chay? Nasingpot day chay. Agpadadakin ni Sir Hubert ang nasingpot. Angie, Kailiw ko talaga ni Sir Frank. Kaya't ko makasarita. Isong awag at langan. Tagsarita kami. kunak manulikli ka mon. Kaya't ko akasarita. Isong awag at tagkita kami. Amwag tipod no arik na kanyak. Ngam no talaga apagay-ayaman nak. Ikarkarigat akong nalipatan. Madam, naimbag ta nakita ka dito Ruwarte Gate yo. Apay ajak makit-kita da Angie kan Felisa. Awandan ditoy, pimanaw dan. Ay, sayang. Sapay isuda ti swertek abwe na manaw. Tamalako amin alako. Anya ka di dagitalakom, tagumatangak. Ikan apresko, madam. Ang inakon. Sagmabano talakom, tagumatangak. Ay, saanan, madam? Di ka kaya't alakwan. Taamangan no agmalasak. Anya, Sige, inakon. di mo kaya't agumatangak? Lakwan ka kuma. Ang saan mo't anasaya at ti ugalim. Sige, madam. Inakon. Na, Ingkalaangan gumatang ijay palingke. No kayat mo, ti agsida iti ikan. nangan ka din, Flavio. Un, nangan kami ka ni Hubert. Nangan kami ti restaurant. Anya, kat, apay asaan ka nag-take out iti ka na? Pangay pinapanaw mo dagiti babaunan. Makamu kang agluto iti kanam. Mangsapulak iti sa bali akatulong. Saanan? Diyak kayat. Asino nga ron tiyagdalos dito'y balay? Sika! Aramoy da mami na trabaho dito'y balay. Tangay pinapanaw mo dagiti babaunan. Nagpintas matanda ito'y nangawisam kanya ka restaurant? Sir Frank? Un Angie. Manmano ti tao ditoy. Isua dito'y ti kayat ko apagsaritaan ta. Sir? Jack makontak ti cellphone mo tunggal umawagak. Isu apagyamanak. Tas si ka mismo tinangawag kanyak. Sir Frank? Nangag ko nga mintay na ibagam idikan ni Madam Carla. Asaan ka anapun no kanya? Kat pagay-ayaman naklaang. Pasensyakan iti dayjaan ang ngag mo, Angie. Kan pasensyakan. No di kan nasarsarong karan. Adda ngamin inasikasok iti negosyo mi. Sir Frank? Di na ko nawagan iti sir. Frank ko namlatan. Hangga po taagayan ayat tamat. Diyak ka mo. No kaayan-ayat ti pangibilbilangam kanya. Ha? Tasyak, ay ayatan ka unay idi paylaeng Frank. Ngamjak amo no napudno ka kanyak wenno saan. Ngamin, may saaklaeng ababaunan. Agkatuluyan nga ta, da Angie kan Frank. Papagayam, di uliwayan adenggan, tituloy te seryetay o itaalawas anapauwan. Babaunan, dito'y drama tayo, ti masakbayan na. Insurat, kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay.
ti Masakbayan. Ti napalabas, pinapanaw ni Dunya Carla ni Felisa. Gapo tadi na magustuhan, ti panaglangandakan ni Hubert nga anak na. Iti ipapanaw ni Felisa. Si Murot mat da Angie kan nanalinda. Saan mat asumina iti panunot ni Angie ni Frank. Inawagan na, kat nagkita da adwa. Tapnupan ken na, nupudno nga agayat daytoy ken kuana. Itagagayam. Denggen ti tuloy ti seryetay o ita alawas ana pauluan. Babaunan. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Di na ko nawagan iti sir. Franco ng latan. Gaputa agayan ayat tamat. Jakam, no kaayan-ayat ti pangibilbilangam kanya. Ha? Tasyak, ay ayatan ka unay, idi pa'y laeng, Frank. Ngam, jakam mo, no napudno ka kanya kuno saan. Ngamin, may saak laeng ababaunan. Napudnuakan ka. Tinangag mo idi, ana isawang ko, idi nagsarita kami kan ni Auntie Carla. Kat saan ana impusuan day jay. Nasa okla tikas jay. Tapno sardangan na ko ni Auntie Carla. Frank, Matapobre ni Auntie Carla. Di nakakayat apara kanyak. Kan di nakayat ni Felisa apara kan ni Hubert. Ngam Angie, napunuakan ka. Nakasaga na ak amang ikalay sa kan ka. nga uray may saak laeng ababaunan. Saan anas kanday ta? Katap no awanan ti parikota. Ituloy mo ti agadal. Ha? No agadalak? Kasanun dagiti kakabsat ko atultulungak nga agadal. Mas kayat ko nga isuda ti nasaya at ti masakbayan na ngam iti siya. Saan naparikot day ta? Agtinulong ta para iti pagsayaatan tayo amin. Frank? Ikalay sa ka, Angie. Kat awan ti uray asino, ang makalapad iti dayta. No kasta, imbagakan ka ni Angie ti address mo? Wen, kabisanok da ito lugar. Gapu tataga dito'y dagiti daduma agagayam ko. Sir Hubert. Mabalin ka di arong Marta. Ipakada ka kanina na Linda. Sige. Sikat ti masurot, Sir Hubert. Sige laeng baro, rumor kayo. Maawatak dayta. Kat di mo baybayan ni Felisa. Awan makunakken kwa na, baro. Kat naragsakak para ken ka. No isaw ti makatuluyam. Agyam anak nana. Amok alapod ni mamam kada kayo adwa. Ngem no napudno kayo ken ni Felisa iti tunggal maysa. Naragsak kayo latta. Wen nana. Nasingpet ni Felisa. Talagang awan makunakken kwa na. Felisa, kunak lakit din saan ka na makita. Kunak no saan ka na masarakan pa'y. Sir Hubert. Ay ayatan ka. Dayta tipod no. Saanak ang maikarikan ka, Sir Hubert. Pinapanaw nak ni mamam. Gaputa di na kayat nga aginasidag tirik nata. Kat na ameris ko, anasay saya at laangan nga umadayuak. Tapno awanin ti parikot. Pasensyam ko man ni mama. Sapay ko ma. Tadi ka agimula iti sakit tinakam kan kwa na. Wen, awan sakit tinakam ko. Gaputa na aklon ko asaan asika ti para kanya. Panghasim, di nakliklikan. Bayam nga ipakita. Ken iparitnak ti kinapudnokan ka. May saak nga ulila. Anak ko rapay. Ababaunan. Awan maipanakal ko kan ka. Kan iti pamilya. Ti kinasayat ti ugalim. Dayta tikas kanan, Felisa. No ita. Saan pa'y ati maipapan iti ayat ipang pangrunak. No di ka ti maipapan iti masakbayak. Asya ka may sa ababaunan. Adamot kayat ko aragpatan. Si dadana ka tumulong kan ka. At daaklat na itilikodam. Awan parikot no agayat kayo man itibak ng Felisa, Angie. Tinapatag napudno kayo iti tunggal maysa.
Kasta ti kuna ni Frank kanyak, Nana Linda. Napudno ti panagayat na kanyak. Kayat nangagkalay sa kamin. Kablaawan ka, tanapod no ni Sir Franken ka, balasan ko. Ay, Felisa, amok nga agayat ka kin ni Sir Hubert. Nadlaw ko daytan, idi pay laeng. Ken uray ni Sir Hubert, agayat matlaken ka. Nasingpet dayjay abaro. Bak nangagpaisaw, ngamsan amata pobre. Managtulong abaro. Nana, Awan parikot no sungbatam man balasang ko. Saan ani Dunya Carla ti parikot. Taamok nga inton agangay. Maaklon nan tumitlaeng ti ameng. Nupay kasta, ipursigem ti arapaap mo balasang ko. Ituloy yukin ni Angie ti plano yung nga agnegosyo. Wen Nana Linda. wan, Nana. Tanasaysaya at matlaeng daytay umasinso kayaw. Babaan iti bukod jaw aling-eet. Manulang abulan tinapalabas, Felisa. Ngam addan dimurasan to'y istor tayo. Nagadun tila ko tayo. Kan, nagpa-extension tayo pa yan. Tapno lumawa to'y istor tayo. Wan, Angie. Kan adon ti Soki tayo. Ay, maragsakan ak unay, Felisa. Aganos tayo laang. Awan pa panan na. No di ad-ad dumoras ti negosyo tayo. Kan, kumusta kayo ngay kan ni Sir Hubert? Ay, amo mo tadyak pa'y sinungbatan. Uy, sige ka. Amangan no makasarak iti sa bali. Ay, Ngam siyak. Hay. Kayat ni Frank nga agkalay sa kamin. Angum, sa anak pa'y anak kasagana. Urayan ka ha? Orayon na? Win no agkalay sa ka, agkalay sa aktumatan. Anya? Inyam amuna ko ni Frank kadagiti dadakkel na. Kat awan parikot kadakwada. Kunada ano asino ti kayat ni Frank, saan dan amakibiyang. Wan, naimbag ka ni katawan parikot. Ngam siyak, nasong batak ni Hubert. Sigurado ang mga ramid ni Madam Carla iti pamuspusan. Tapno agsina ti dalan mi iti anak na. Maawatan ka. No talaga nga ay ayatem ni Sir Hubert. Sungbata mon. Saan nakaabaybayan ni Sir Hubert? Awan ka dit pa nagtalak mo kan kuana? Kasta ti kanayon na nga ibaga. Nga agtalakak kan kuana. Oh, anya pa lang arot your urayam. Sungbata mon ni Sir Hubert. Apay kadi aman mano ka nga agawid dito'y balay, Hubert. Amuyumot nga dan nagatang ko abalay. Ket ijaya kon nga agdanaed, mama. Apay pay lang amin aging matang ka iti balay. Idinto ta nagdakkel to'y balay tayo. Asino ko mati agtawid dito'y no disika. Tagmay may sakalakat nga rod nga anak mi kan ni papa. Jak kayat apakibyangan nyo ti biyag ko, mama. Nang runa no maipapan iti babae akayat kong ikalaysa. Nusungbatan nak to ni Felisa. Ikalaysa. Ket ijay kami ngagnaed. Anya? Day talatan pagayatan nyo ti matungtungpal, mama. Agam no maipapanan, iti babaya kayat ko akatakunay na iti biyag. Siyak ti mangedeng. Naglalainganan da di Felis ama iranod iti kinabak ng tayo. Iso, apulos nga awan sa ni Kuana. Day tala kinabak nang nyo ti pampanunutan nyo. Adiyo kayat, nga da sa bali ama iranod. Pwes, kukwayo lang, mama. Jak makibiyang. Nagbalin ka na bastos nga inanak. Hawanan respeto, gapula ang iti may sa babaunan. Uray may sa ababaw na ni Felisa. Ngam iso ti ay ayatek. Awanan sa bali. Agbabawi kanto iti daytoy nga inaramid mo.
Ha! Manipod ita. Di kan kayat makita. Saan kan nga gawawi diti balay? Laksiden kan nga anak. Managing bubukod kayo, mama. Kabalandak pa yun alaksiden. Gabuta managing bubukod kayo. Sige! Pumanaw kan diti balay. Kat saan kan nga agsubsublibay ditoy? Nagsarita kami gani, Hubert. Pinapanaw mo kano dito'y balay. Kasta ti may parbang. Nukasta pumanawak met nga rod. Mas pilyak ti anak ta, ngem itisi ka. Aday tala kinabak ng muti karkarit mo. Anya? Napagsaritaan ta din ti may ipapan kada Felisa kan Hubert. Nakunakan ka. Asaan tan napakibiyangan ni Hubert no maipapan iti kayat na nga ikalaysa. Sa anak nga umanugot. Saan nakatong pala ni Hubert? Gaputa na pudno ti panagayat na kan ni Felisa. Kadakan kan, nulaksidem nga anak. Uray awan anak kon. Nusubag to pa'y matlaang. Sige. Ti kinabak nang mo ti pagbalinem nga anak kan asawa. Tauray siyak, pumanawak mat dito'y balay. Mapanak agnaed iti balay ni Hubert. Anya? No di ka pa'y lagbalbaliw. Saan mo amarik na tipod no aragsak iti kaunggam. Anya ti makunam iti dayto adiso. Nagpintas. Makapabang arte angin. Idi na minsan, inawis nak ti gayam ko a babae iti dayto adiso. Kaya't na dito iti pagsarsaritaan mi, tana ulimat. Gayam mo a babae? Wen, ada parikot na. Kat kasapulan na ti kasarsarita. Parikot na ti boyfriend na, anang talikod kan ko na. Kasta ka di? Ang ita, isoda mo't lati nagkatuluyan. Ada ita ni Manila. Ada negosyo na. Naragsakan tilin ng nga agasawa. Happy ending. Nasaya at mat. Felisa, amom ka di, no apay nga inawis ka dito eh. Tapno agpasyal. Tapno amuag, noon niya tipod no marikrik ng kanyak. Hubert. Ay ayatan ka, Felisa. Hubert. Kaya't ko amangag, no ay ayatan na ka di, wano saan. Hubert. Ay ayatan ka unay. Daytan. Elisa, Inarakot na, Hubert. ay ayatan ka, Felisa. Ay ayatan ka man, Hubert. Kaya't kang ikanlay sa iti kabitan na panawan. Paikalay sa akin ka, Hubert. Iso da ito iti kunak a sorpresa kan ka, nasumbatan nak. Nagpintas da iti abalay, Hubert. Nagpintas ti aglawlaw na. Daytoy abalay ti pagnaadanta. Ha? Kwartak tinggatan ko iti daytoy abalay. Nagtaod iti bukod ko alingat. Hubert. Kalpasan ti kalay sa ta. Dito itan nga agnaed. Ngam. Awan ti rumba nga pagbut ngam. Di ka agbutan ka ni mama. Ken saan nga iso tilapad. Protektaran ka, manipod kang kuana. Hubert. Ala, umay ka. Umunag ta, di na balay. Di nakawagan iti ma'am. Gapo ta agpada ta ababaunan. May sakmat iti ababaunan da Hubert. Nasa uni sir kanyak dayta, ma'am. Ay na, nagpintas gayam ti kunam anobyam, sir. Ngam apay ngay, taitalaang nga impasyaryo ditoy. Sana bale, tanay pasyar kon. Ken dito ito nga agnaed, kalpasan ti kalay sami. Ala, agmerienda kayon, sir, ma'am. Tainak ijay kusina. O sige, Lisa. Ubing pa iti babaunam Kaya't na ti agadal. Iso at tulong ka makaadal. Nasaya at no kasta. Ken kasta mo ti plano ken ka. Tulungan ka. Tap na makalpas ka iti panagadal mo. Amin kat ipaay ko ken ka. Basta pagsaya atam. Sige, auntie. Agkape kayo pa'y. Agyaman nak, Frank. Nakapasyar kayo man dito'y balay, auntie. Gaputa kayat ka kasarita. Kayat ko nga ibagam kanya no sa dino ti pakasarakak ka ni Felisa. Ha? Ne, anya ti ibagayo kan kwa na, auntie. Kayat ko laang amaamuan no sa dino ti pakasarakak kan kwa na.
Amangan matmusaktan niyo, ante. Basta ibagam kanyak, no baka sarakak ken kuana. Ikariyo, asaan niyo asaktan, ante? Sige, Agnanaad da iti may sang apartment, ante. Kadwa na, dana na Linda, kanti kaayan ayat ko ani Angie. kaayan ayat mo at talaga ni Angie ababaunan. Huwan, ante. Dahit tati kinapudno. Tiyawanan bain nga Angie. Talaga nga agraraman da ababaunan. Ante, iti day ta pa nagsasauyo. Jak kayatan nga ibaga no sa dino ti ayanda. Amangan no dang ranyo ida. Mabalin ka di, ibagam kanyak no pakasarakak kadakwada. Kayat ko ang makasarita ni Felisa. Ibaga nga ta ni Frank kan ni Madam Carla no sa dino ti ayan ni Felisa. Gagayam, di uliwayan adenggan tituloy te serye tayo itaalawas anapauluan. Babaunan, dito'y drama tayo. Ti Masak Bayan. Insurat ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay.